A causa de brote está por motivo de uma infecção de vírus Ebola por causa de uma lesão grave e hasta morte. E tem porcentaje de mortalidade entre 25 para 40%. Não existe nem vacuna, nem tampouco tratamento para. May 17th was this declaration of a public health emergency of international concern, which basically means that this was a serious event, a sudden event, an unexpected event, and that there's implications beyond the borders that you're seeing there. Segundo a autoridade ng brote aqui na República Democrática de Congo e Uganda, há mais de 130 pessoas. Sintomas não incluem quentura, dolor, cansancio, pero si persona vira más malo es por experienciar diarrea, sacramento y sangramento. If you sort of combine all these things, lack of testing, volatile area, some of the cuts, it's not surprising to have a situation like we see that unfolding right now. Fabiola Ángel Hernández, Patria Noticia.